Ардактуу меймандар, өзүңүздөр мына баяндардан угуп, китептерден окугандай 635 килограммдык таш. Кожомкул атабыз бул ташты ордунан тургузуп 100 чакырымдай көтөрүп барып жерге сайып койгон. Эми бүгүнкү замандын шартында андай балбандар азыраак болушу мүмкүн. Биздин балбандар мына фиксация менен канча сантиметр көтөрө алат, ошонусун эсепке алабыз. Ортодо 3 кабыз мына башталды. Süreçler var mı? Мына Кожомкул атабыздын урпагы Суу Самырдын балбаны аракет кылып атат. Kutluktab koysanızlar, kol çağıp koyunuzlar. Ortağa çakırılat. Mirlan oğlu Bahtiyar Çüy. Değerden Tursun. Turusbek oğlu Almas Talas. Anvar Koca Aziz Özbekistan. Mirlan oğlu Bahtiyar Çüy oblastın balbanı. Değerdansın Turusbek oğlu Almas Talas. Anvar Jonov Aziz Özbekistan. Tak, rahmat, kol çağıp koysanızlar, Çüydün balbanı dağı bul işte atkara olmay kaldı. Keyinkisinde ümitleniyoruz. Hazır Turusbek oğlu Almas Talas oblasın balban çakarız. Kol çağıp tutup koysanızlar. Kolun götürüp koy. Балбан кыймылдоо талабы ташты Өзбекстандан келген экен. Жок, ага такыр мүмкүнчүлүк жок экен. Екілден ғой, екітсеңден. Екітсеңді ғой, ей. Balban, Özbek memleketine gelgen Aziz Balban hazır hareket kılıp. Değerden Tursun Hamdama Bahadur Özbekistan. Sen mi? Bahadur? Ya bu Bahadur degen jigit özüken Özbekistan'dan. Değerden Tursun Suvaliyev, Erni Suu Samır. Қолдап қойыңыздар. Мақұлмын, ташқа алым жетпеді деді.
Ышкырык болгондон кийин 2 мүнөт. Kutuktap koyuңuzдар hareket üçün. Ortağı çakırat Sultan Uğulu Ayvar. Rahimqulov Kelek Telman aile var mı? Dilek. Elmazlıklar bir yaktağız. Hareketine rahmat. Hazır Özbekistan'dan gelgen Anvarjanov Aziz Balban ortağı çakırlar. Balban dayardan tursun. Anvar Arman Balban. Ularbek Balban Talas Oblastı'na amrake. Vaktısı bardağı. Kutuktap koyuңuzдар hareketi için kutuktap koyuңuzдар. Kolça. Emgek singirgen sportun çeviri Kurmanqulov Niyazbek Gildebayevich. Gelme.
Курманкулов Ниязбек, абсолюттук Кыргызстандын күрөш боюнча чемпиону Нурбек Кожобековдун машыктыруучусу. Ағайын атаяды олып кыйшаңғы ода, жарабай табысты, давай. Олған 2 сантиметр көтеріп тұр. Есіңіздерге сала кетели. Егер ушу ташты биз тилек кылып атабыз тизеге чейин, балким белге чейин көтөрсөбү деп, балким балбандар чыгып калар. Көтөрүп кеткен. Мына ушу чем менен өлчөп, жогору көтөргөн жигиттер финалдык беттеште жеңүүчүсү автомашинага ээ болот. Ага жетпей экинчи орунду алганы жылкы менен сыйланат. Калгандары акчалай байгалат. Ошон үчүн кезектеги балбандарды чакыралы. Азыр эми бул жакка биздин Араб мамлекетинде өткөн дүйнөлүк бирчиликте жеңүүчү болгон Атайбек уулу Келдибек Казарман тергесин чакырайлы. Мына бул Араб мамлекетинде чемпион болуп келген, дүйнөнүн чемпиону таш көтөргөн боюнча. Мына ушул жигитке кезек берели. Мына жатып алып, метрди кармап, мына Сооронбай Шарипович көрсөтүп атат моундайны. Дагы тынчыраак болуп карайлы, тынчтаналы. Мына бул жерде калыстар, шу таш көтөрүү боюнча калыстар жата калып карап атышат. Сантиметрге көтөрдү. Азамат. Дагы 20 секунд убакытысы бар. Балбаныбыздын. Бергиле. Geldik götürüyorsun ya. Geldik bir güç topla. Vakit oldu, oldu vakit. Her birine 2 minut vakit verilip 2 minutun içinde 2 yolu 4 santimetre, bir yolu 5 santimetreye götürüp verdi. Kolda koyalı, kol çavlar bana balbarımızda.